kungomusa ey'ntweni zonke uJesu yikho konke kukho konke ngegama lenkosi. Nami ngingabambezelanga ngidla isikhathi ngizocela sithi siye ezwini lenkosi sibingelele bonke abakhona abahlanganyela kanye nathi, abanye bahlanganyela nathi ko Facebook, abanye ko Zoom, abanye kuwo wonke ama-social media akhona esivela kuwo. Siyabambingelela egameni lenkosi uJesu, siyezwini kababa uNkulunkulu okuyilona eliyikho konke kwempilo yethu ngegama lenkosi uJesu. Amen. Sizofunda izwi lenkosi lapha encwadini incwadi yabase-Efesu chapter 2. Sifunda khona, uzofunda khona uverse, hallelujah, uzofunda khona uverse 2 no verse 8 ngegama lenkosi. uJesu uyasindisa, hallelujah. Silana nje ngenxa ukuthi uJesu uyasindisa, hallelujah. uJesu senzela konke ebesingahluleka thina ukwenza, kodwa uJesu uyasenzela ngegama lenkosi. So ke bazalwane, namhlanje sizothola izwi lenkosi encwadini yabase-Efesu chapter 2 uverse 8 no verse 9. Ngizocela nje ungakwazi ungiphuthumela angifundele uverse 8 no verse 9. Sizothi uJesu uyasindisa ngegama lenkosi. Amen. Amen. Cela Base-Efesu besibili uverse 2. Amen. Enani kade nihamba kuzo ngokwendlela yalelizwe, ngokombuso wamandla omkhathi ongumoya osasebenza kubantwana bokungalaleli. Verse 8. Ngokuba kungomusa nisindisiwe ngokukholwa, nalokhu akuveli kini, kuyisipho sikaNkulunkulu. Ngicela usibonge lelo. Baba, leli izwi lakho uNkulunkulu wethu, ulifungile izwi lakho, wasifunga wena ngoba engekho omunye ongamfunga, wathi alibuyele kuwe lingawenzanga umsebenzi. Baba, suthisa imiphefumulo yethu ngezwi lakho nantambama, wenzele uyidumo lwakho egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Indaba yami mhlawumbe loba bengizoyinika isihloko iyona leyo ukuthi kungomusa sisindisiwe. Hallelujah. Akukho imisebenzi esingayikhipha sithi mhlawumbe mina ngangilungile, mhlawumbe mina ngangenze kahle kunabanye yingakho ngisindisiwe. Ukusindiswa kwethu kungomusa. Mhlawumbe namhlanje ngidedeleni ngikhulume nabantu abaye babukela umusa kaNkulunkulu phansi ngendlela yokuthi bengaboni bona ukuthi sebephakamela umusa kaNkulunkulu ngokuthi bathi indlela nje mina engilunge ngayo ngifanele ukubona uNkulunkulu noma ngifanele ukuya ezulwini. Omunye athi indlela mina esengone ngayo angisaboni ngifanele ukuya ukumukela umusa kaNkulunkulu. Hallelujah. Ngamanye amazwi kuyenzeka ukuthi ngokwemvelo uthi mawuyibheka uzibona ulunge ngalendlela yokuthi ubone ngazathi asikho isidingo sokuthi usindiswe. Hallelujah. Mhlawumbe uqala ubabale abantu abafanele ukusindiswa, ubabale usho nezinto abazenzayo uthi usibanibani ngoba wenza ukuthi mhlawumbe ukhule enza ukuthi nokuthi uyibala izinto uyibone labantu abangasindiswa. Lithi lenkosi akukho umsebenzi mhlawumbe ongawukhipha ubeke uthi hayi ke ngawo ke mina ngifanele ukusindiswa. Hallelujah. Kusho ukuthi ngamanye amazwi wayikhuluma lento umpostoli ngelinye ilanga ukuthi nje sazalwa safika emhlabeni sazalelwa ngaphansi kokuthi kwakade kukhona uAdamu. Lithi lenkosi uNkulunkulu ngesikhathi ephefumulela wasithatha sonke wasifaka kuAdamu. Ngesikhathi uAdamu wona nathi. Ngamanye amazwi wazi wathi umpostoli ukuba uEva wona yedwa kwangeke singene koneni ngoba sasingekho kuEva. Hallelujah. Kodwa ngenxa ukuthi sasikuAdamu ukona kwaqala lapho. Kusho ukuthi ngamanye amazwi akusisho isiyakho ukuthi
once nje wazalwa, haleluya, once wafika emhlabeni usuzalelwe esonweni, haleluya, ayikho futhi into eyokusiza ukuthi uphinde futhi uzalwe ukuze uphume emvelweni yokona, haleluya. Manje kunabantu abaningi abangayi-understand lento ukuthi indaba yokusindiswa ayincikile ekwenzeni kwakho, haleluya, ayincikile ekuthenini wenze kahle kangakanani, ayincikile ekuthenini unqonywe abantu kangakanani endaweni yangakini, zingakanani izinto zenzela abantu. Indaba yokusindiswa incike ekuthenini wena uthe nje mawuzalwa wazalelwa esonweni, imvelo yakho iwukona, haleluya. Noma bekuthiwa ulunge kangakanani, uyoba umuntu olungile oyongena esogweni nokulunga kwakhe nezinto zakhe azenzile ngenxa yokuthi waphakamela uNkulunkulu, wazibona ulungile, ungakhokhela ukona kwakho, haleluya. Ayikho inkokhelo, haleluya, ongayikhokha la emhlabeni. Awekho amabhiliyoni noma amatriliyoni ongawakhokha ukhokhela ukona kwakho ukuze uphume koneni, ngaphandle kokuthi uthathe uAdam wokugcina, haleluya, esamlethela onguJesu, haleluya. Uyena yedwa okwazi ukukhipha ekuthenini kushintsha imvelo, haleluya. Ubusuphila ungasenayo imvelo yokona, haleluya. Uyazi kunabantu abenza kangcono kabi kunami, nezinto abazenzile uma ungayibala zingcono kabi kunento engizenzile, kodwa labo bantu akubanikezi ipermit yokuthi bangene ezulwini ngalezi zinto abazenzile, bese kuzothi mina ngingenzanga lutho olungcono kakhulu, kodwa ngithatha ioffer yokuthi ngazibona ukuthi mvelo yami noma bekuthiwa ulunge kangakanani ngeke ungifake ezulwini. Kwathiwa makuthiwa uJesu uyasindisa, kwathiwa uJesu uthethelela izono, ngaphakamisa isandla kwashintsha imvelo, haleluya. Ngithi noma sengihamba kukhona into eziphambana nami, kodwa uthola ukuthi imvelo yami akusesiye yokona, haleluya. Uma kwenza mhlawumbe kube khona ngathi konke engiyonile kube ukuthi nje sekufanele ukuthi abamahlaba badile nengqondo, kodwa nje imvelo yami angisayi esogweni, haleluya. Ngi-enjoy ukuthi mina nginemvelo kaKristu, nginemvelo kaNkulunkulu engiyithole ngesikhathi ngiphakamisa isandla, haleluya. Ngawuvuma umusa, haleluya, ukuthi kungomusa ngisindisiwe, haleluya. Akusiko ukuhlakanipha kwami, akusiko ubungcono bami, angenzanga kahle, kodwa kungomusa. Sicela ukumemezela, sitshela umhlaba ukuthi awusoze wayisindisa. Nawe abese bekutshelile mhlabeni wakhula ngakini kwathiwa ilunge kabi ingane yakwaSibanibani, ingelo osuqobolwayo. Uma ungakasithatha isinqumo sokuthi uthathe ioffer, haleluya, elethwa uNkulunkulu mahala, akukho sento kumele silikhokhe ukuze sisindiswe, kumahala, haleluya. Futhi ningangizwa kabi, akukho kuba ukuyiphatha kahle, iyona into esiyifunayo, iyona into esiyincomayo, haleluya, ukuthi abantu bayiphathe kahle, baphile impilo enhle, baphile impilo yokululeka ngabazali, ukuthi umzali wakhe asho ukuthi ukhule kanjena, yinto enhle leyo, haleluya. Kodwa leyo nto ayanele, haleluya. Waze wathi uIsaya ukulunga kwemvelo kufana nezidwedwe ezibolileyo phambi kaNkulunkulu, wayechaza ukuthi angeke uyilungise ufa ungene ezulwini, haleluya. Kumele uyivume ioffer, haleluya, yenziwa. Ngoba konakala ensimini yase-Edeni ngesikhathi uAdam edla, haleluya, ngesikhathi uEva esedlile, uzubona ngempela akwenzakalanga lutho, akazange asho lutho uNkulunkulu, akazange akukhulumeke lutho, kwaze kwaqhubeka wazofika lapha sethi Eva dlana na. Uma sekudla uAdam wayesema uNkulunkulu esezofuna umuntu, waqala uNkulunkulu ukuthi ngilahlekelwe uma sekudla uAdam, haleluya. Ngamanye amazwi kuba uAdam wafika wathi hayibo Eva yini lento oyidlayo,
lahla lento kwakungeke uze qhubeke kangaka kodwa wona de wadla walahlekelana umuntu noNkulunkulu sibonga uJesu haleluya owehla waletha ioffer yamahala haleluya ngicela ukukhuluma nawe wena osuthe hayi mina sengone kakhulu angisafanele ngizothi kuyoba ngazathi wamphakamela uNkulunkulu ukuthi kanti akakufelanga yini wena masone kakhulu uze wathi izaya noma abathiwa zibomvu zifana negazi siyakuba mhlophe ngamanye amazi ioffer yensindiso inele bonke abantu bahlale sihlabele sithi wanele umusa wakhe wanele bonke abantu haleluya abone kakhulu abayibona bengcono bengathi abonanga kakhulu bonke bafanele lo musa ngicela ukuthi ungahlali uhlaliswe ukuthi wena uyibone ngathi amanga kaSathane ukuthi olulungela ukuya ezulwini amen haleluya uyakuropa nje yakubambezela haleluya uyakubambezela ngento eseyenziwe uyakubambezela ngento yamahala esivele seyenziwe haleluya abanye abantu umusa kaNkulunkulu bayawuthatha ngazathi into entekenteke mhlawumbe yabantu ababuthakathaka mhlawumbe abadinge umusa kaNkulunkulu umusa kaNkulunkulu iyona ndlela akwazi ukucommunicate nathi futhi umusa kaNkulunkulu uyakwazi ukukusindisa akusindisele nalabo bantu wena osucabanga ngeke basindiswe uyabona abantu emndenini wakho usuthi uyabona usibanibani sebehlule umusa kaNkulunkulu uyakwazi ukubasindisa haleluya so unele bonke abantu kuba basindiswe kungomusa sisindisiwe ngegama lenkosi yethu uJesu amen ngicela mfowethu ungobese uphinde ungibukele lapha ngithi isililo uchapter 23 uma ngaphoze chapter 3 uverse 22 no verse 23 isililo noma lamentation isemva nje mawuqeda uJeremiah kulandela sona chapter 3 ufunda uverse 22 no verse 23 chapter 3 verse 22 ngumusa kaJehova ukuthi asiqediwe ngokuba ububele bakhe abupheli busha ekuseni njalo ukuthembeka kwakho kukhulu haleluya umusa ukuthi asiqediwe niyazi siphuma bazalwane haleluya isitha besithi siyaqeda ngathi haleluya usuyabona ukuthi umusa akusinto entekenteke into enamandla kangakanani umusa kaNkulunkulu uyakwazi ukusindisa physical haleluya eyintweni obhekene nazo umusa kaNkulunkulu uyakwazi ukusindisa spiritual ukusindisa physically ukusindisa intellectual ukusindisa social kusho ngamamazi ayikho indawo lapho ngathi umusa kaNkulunkulu awungeni khona haleluya yingakho wazi wathi uba mahlaba bekumele sithi uma ngabe siphile emhlabeni siphile ngalendlela ukuthi uNkulunkulu lento asesenzele yona ukuthi sizindlalifa zezulu sibe izindlalifa zezulu ngempela haleluya ube indlalifa yezulu spiritually ube indlalifa yezulu physically kuyo yonke into ngoba umusa kaNkulunkulu ungena kuyo yonke indawo haleluya nasemndenini wakho kulabo swathi osekwathiwa ngabo osibantu sebehlule kodwa umusa kaNkulunkulu uyakwazi ukubasindisa haleluya umusa kaNkulunkulu ukwazile ukusithwala haleluya kuthiwa iCovid ibandla ngeke sayandawo ike yashinceke yenkosi ngesonto yathi kuke kwasho kwathiwa ke nama-CKC amahle kuyaphela ngawo asiqediwe haleluya kungomusa kaNkulunkulu haleluya nakuba sakhonza yiwona lowo musa haleluya siphethwe isandla somusa sisesandleni sakhe noma isithi besithanda noma besingathandi kodwa siphethe umusa wakhe kungomusa haleluya namanje sasindisiwe kungomusa asiqediwe asipheli mandla ngoba umusa kaNkulunkulu usithwele haleluya so sibona uNkulunkulu ehamba nathi ngizosho njalo masikhe siyamahle ukuthi uNkulunkulu uhamba nathi ngisho emsebenzini uma ungena thana ngihamba noNkulunkulu uthi isibuso sikaNkulunkulu siphezu kwami uma uhamba emphakathini wangakini uthi ngoba sengikhona ngithola umusa haleluya into engiyithunyelwe ukuthi ngizotshela abantu ukuthi uJesu uyasindisa
futhi kumahala akusadingeke imali akhoyo ayikho into ekhokhwayo kungomusa sisindisiwe haleluya ngicela siye lapha kwase Korinte bokuqala chapter 5 isifunda verse 17 no verse 21 sengizoqeda bazalwane ngegama lenkosi haleluya 2 Corinthians chapter 5 verse 17 and verse 21 hallelujah Second Corinthians chapter 5 verse 17 Kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidala esisha okwakuqala kudlulile bheka sekuvele okusha verse 21 Ongasazanga isono wamenza isono ngenxa yethu ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga kukaNkulunkulu hallelujah Ilo mlayezo Jesu ezowusho kubantu hallelujah ukuthi nje umuntu mayekafika kuKristu Jesu uyisidalo esisha hallelujah konke okokuqala sesekwedlulile sekuvela okusha hallelujah iyona into esimemezelayo ukuthi nje uma nje uye waphakamisa isandla waba wamukela uJesu usuyisidalo esisha hallelujah ukuthi khona izinto othe usaphuma lana uqeda kusindiswa ngoba ngathi ngifuna ukukeqa akusho lutho kodwa wena uyisidalo esisha okwaqala kudlulile noma usathane ngazokukhumbuzisa athi awukwazi wena ungathi usindisiwe uyakhumbula ukuthi izolo wenzeni uyakhumbula ukuthi namhlanje uqeda kwenzani uyisidalo esisha okwaqala kudlulile vele ubuswe leyo nto haleluya enye into sizosenzakalela the more kushunyayelwa the more kutshela ukuthi wena uyini yazi nje lokho ukuthi wena uyisidalo esisha haleluya uma kufika izinto engathi ziyakuphazamisa wena uyisidalo esisha okokuqala kudlulile uzuba isidalo esisha khona into eyenzeka khona owenziwe isono engiwunanga haleluya uJesu wasuka emazulu engiwunanga wezemhlabeni wazothatha indawo kaBaMndebele haleluya ukuze uBaMndebele athathe indawo yakhe haleluya omunye ngazathi usho kanjani ukuthi ulungile wena ngoba usaphila lapha emhlabeni kwasho wacima ngilungiswe ukuthi uJesu uze emhlabeni wazothatha indawo yami yokona haleluya ukuze mina ngibizwe ngokulunga engakusebenzelanga engakhokhanga ngisho imali encane ukuthi ngilunge kodwa nginesibindi sokuthi ngilungile ulunge kanjani cha uJesu kathi ulungile yena waba ukulunga kwami ukuze mina ngibe ukulunga kaNkulunkulu ngihambe emhlabeni ngiyokulunga kaNkulunkulu ngihambe emhlabeni ngiyisidalo esisha okokuqala kudlulile ngeke usangibale into zakudala ngoba sezadlula haleluya uma kwazi kuba ngazathi khona lapha ngishayisa khona bekuyingqondo yami haleluya kodwa mina ngimusha haleluya okwakudala sekudlulile uma besitshela ibandla kaNkulunkulu ukuthi lilungile haleluya lisidalo esisha okwaqala kudlulile sizothi uJesu wathatha ububi bethu wasesinika ukulunga kwakhe sambe siukulunga haleluya yonke into ethi izovela iguqukele ibe right haleluya haleluya bese kuthi uJesu kuba uyena osifundisayo haleluya insindiso yakhe noma ukulunga kwakhe kusifundisa ukungoni haleluya lithi lenkosi the more kuthona ulungile the more kuthiwa okokuqala kudlulile the more bese kuthi izinto zonke bese kuthi insindiso yakho kube yiyona ekulwelayo ifundisa ukungoni ufundisa ukuthi wena ulungile haleluya ufundisa ukuthi wena njalo uma uvuka ekseni uthi kwavuka ukulunga kaJehova haleluya uma uvuka ekseni uthi savuka isidalo esisha okokuqala sekwadlula uthi sekudlule konke uthi njengoba nonke ithe musha njalo ekseni uma uvuka ekseni uthi nanku umusa kaNkulunkulu omusha onela usuku lwanamhlanje ngizobhekana nosuku lwanamhlanje nginezinto ezintsha ngoba umusa wakhe musha njalo ekseni haleluya sizothi umusa kaNkulunkulu musha haleluya kuloyo samba kude akasondele nalobe seyithembile athi hayi
mhlawumbe ngalokho kulunga kwami nangalesi senzo sami ngingangena esizweni cha sicela ukusho ukuthi ayihambi kanjalo yonke iqala esiphambanweni yonke into iqala kuJesu yilapho ukulunga kutholakala khona ngoba akukho ukulunga ngaphandle kaJesu ilo mlayezo asinawo ukuthi hayi kuJesu kukhona ukulunga kuJesu kukhona ukuphila kuJesu kukhona impumelelo kuJesu kukhona amandla haleluya besilethela umlayezo ngalezi imvuselelo sibonge kubazali bethu ukuthi sizovuselela uthi hayibo uJesu uyasindisa mhlawumbe nabantu sebethanda ukukhohla mhlawumbe nabantu sebezama ukuthi yonke into iyafana akufani bazalwane akusoze kwafana haleluya umukela uJesu ungamukela uJesu akusoze kwafana ngoba uJesu uyena indlela neqiniso uyena Jesu osithatha sifake ekhaya haleluya uyena futhi ukuphila haleluya uma kwafika Jesu uthola ukuphila uyadlula ekufeni ungene ekuphileni usambe emhlabeni ube sekuphileni haleluya ukuze kuthi noma kufika isikhathi sokuthi uyadlula emhlabeni uvela kuthola tona awusangene ekufeni ngoba vele wathatha ukuphila so umlayezo wethu usho njalo sisho njalo sesizothandaza haleluya sisho njalo sengizodlulisela encekweni yenkosi ubaba Mahlaba ukuthi hayi sindiswe ngomusa ayikho into esingayikhokha haleluya futhi ayikho into esingayenza haleluya yonke lento yenza uzenzela wena wenzela ukuphila kwala emhlabeni kuhle futhi kuyokusiza nasempilweni yakho ukhule kahle kodwa akukuvulela izulu haleluya akusoze kwakunceda ukuthatha kufaka ezulwini amen kodwa uJesu osindisayo kungomusa sindisiwe ngicela nawe lapho khona thathe lo musa wamahala ngabe usekhaya ngabe uqakekile ngabe into zakhe ayihlangani ngabe usubathe uyahlanganisa kungahlangani nasi sibusiso haleluya esitholakala mahala haleluya esitholakala ngaphandle kwemali azathi izangelanga wona nonke nomileyo wosani niphuze ngaphandle kwemali nanku umthombo okuphuzwa kuona ngaphandle kwemali awukhokhi lutho mawufika khona ufika uphumule yonke imithwalo yethulwa haleluya uhamba ukhululekile impela lithi lenkosi uma nifika kweniba ngabakhululekile impela uba ngokhululekile ezintweni zonke ube ngokhululekile ezimeni zonke ungabhekana nazo ngoba kungomusa sisindisiwe yilowo mlayezo esuthumelayo yilowo mlayezo esumemezelayo emakhaya yilowo mlayezo esumemezelayo emotweni yilowo mlayezo esumemezelayo kuphi nakuphi lapho umuntu ekhona kungomusa sisindisiwe lokho asikukhokhelanga kwenziwe uJesu futhi usengozini uma ucabanga ukuthi uzoyilungisela ngokwakho wangaphela inkulungwane zeminyaka usesogona ungayikhokhelanga ngoba ayikho intengo eyayinela icala lethu ayikho intengo eyayinela ukona kwethu ayikho intengo eyayinela ukuthi sasihambele kangakanani uNkulunkulu kodwa kwabiza uNkulunkulu ukuthi azofa uNkulunkulu akafi haleluya uNkulunkulu akafi kodwa ukuzazolanda mina wabona akazofa haleluya azofa endaweni yami ukuze mina ngisindiswe yayikho into engathatha uJesu imbulale kodwa wathatha ukubona kwami kwazombulala ukuze kuphile mina namhlanje ngisindisiwe ngoba khona indoda eyalala haleluya khona indoda eyavuma yashama yabethela amanxeba kwaphuma igazi ukuze mina ngisindisiwe namhlanje ngegazi lakhe sisindisiwe kungomusa sisindisiwe inkosi yomusa inibusise haleluya Oh my God. What a revival. Asiphinde sishaye izandla bazalwane. Amen. Into edala uba lesisono sibe isono singongeke usikhokhele kuya ngokuthi wona ebani. Akuyingezona ukuthi izinkulu kangakanani woneke umuntu ongakanani onjani woneke bani kangangendlela esingakhokheki ngakhona lesi sono
generational. Uzithola nawe suyisoni hayi ngoba wonile ngokuzalwa kukhondolo lomuntu wona kanti wona nje egazini nasemoyeni wakhe kukhona thina izizo zonke zenziwe ngagazi linye. Glory to Jesus. uJoseph engasondeli nje uma kuzozala uJesu kuMaria ukuze igazi lika Adam elikuJosepha lingcolisi igazi lika Jesu elizofika ngolizwi esibelethweni sika Maria. Ngomusa, umusa wenzela into ongayifanele, umusa. Akekho la endlini ofanele kwezulwini. Lingcwele nobungcwele bakhe lithi iBhayibheli ngisho ilanga likwazi ukumbheka ebungcweleni bakhe. Lingonanga ilanga kodwa liyehluleka ukubuka direct ubungcwele bukaNkulunkulu. Thank you Jesus. Hallelujah. Sisindiswe ngomusa akuveli kithi kodwa kuyisipho. Isipho sisetshenzelwa, isipho siyamukelwa ngokukholwa. Glory to Jesus. Nisakhona bazalwane? You. Uma ekhona la endlini othi mina bengakasamukele isipho and lensindiso kuthiwa iphelele bazalwane, iwabamba onke ama aspects empilo yakho. Physically iyangena lensindiso, morally indlela oziphethe ngayo iyakusetha mfana, spiritually uyazalwa kabusha, psychologically ufikile uKristu wakunika ingqondo entsha, new attitudes, new mindset, even ngokwezomnotho, even socially ngokwe relationship nabanye abantu iyakukhava lensindiso iphethe konke. Uyazi imessage bamndebele imvuselelo kithi thina esikholwayo i-evangelism kwabangakho kodwa i-revival kwabakholwayo. Sikhunjuzwa izisekelo zensindiso ukuze singafikele ukuphakama siphakamele uNkulunkulu. Sicabanga ukuthi sasindiswa ngoba singcono kunabangcono abangazange basindiswe. Sibuke ngamanye amehlo insindiso bazalwane. Sibuka uNkulunkulu ejulile ecabanga lento emaphakadeni ukuthi kuzokonakala mase ngidalile khona umonakalo ozayo. Wenza provision. Ngiyabongela wena osindisiwe. After more than 50 years ngisindisiwe ngisethuka ngisathukizanya zalento enkulu. Ngisathi mangicabanga insindiso ngithi man what is this? Kimi njengemana igama lithi mana lithi what is this? I mean into engachazeki kuyacaca ukuthi iza ngomusa kaNkulunkulu. Ngingumahlaba ngiyimina nje angifit ekutheni nami ngaba khona ukuthi ngibuyisana noNkulunkulu ngawama amandla. Umusa bazalwane. Asiphinde sishale izandla Lord. Musa. And uqhubeka nawe lo musa ukwenza ungaqedwa. His mercies, in mercy and grace, there was a twin brothers. Hallelujah. Uyedwa ubrother okwenzela into engafanele. Omunye lento ebikufanele ngabe uyabhubha iyathathwa. Isiqalekiso siyathathwa into ukuthela kaJehova yasuka phezulu kwakho. Lento oyideservayo the mercies ziyayisusa. Glory to Jesus. Umubane kuKristu uyisidalwa esisha. Uyisidalwa esisha. Ngicela uzibuke esibukweni uyitshele nje umuntu ngcwele kadesho. Uzibize ngendlela uNkulunkulu akubiza ngayo. Ngesikhathi uyikholwa lento uzibiza ngayo iyadlula ekubeni iposition iba experience. Wenza izinto ezintsha ukhuluma ilanguage entsha ngoba uyakholwa ukuthi uyisidalwa esisha uyayivuma uyayicabanga lonto it's full in your mind. You are brainwashed by Jesus gospel. Ungabusaba nengqondo ene guilty conscience. Ungabusaba nengqondo yabantu basemhlabeni ube nengqondo yaphezulu.
uzibuke with new identity in Christ. Malibonge igama lenkosi. Uma ubani, thank you God for ubani, kusho ukuthi ngiyangena nami. Uma nje ngikuKristu ngeke esontweni kodwa ngikuKristu. Ngiyisidalwa esisha, ngiyisidalwa esisha. Hayi ukuthi mangine no 27 years ngisindisiwe, ngisidalwa manje ngingathi ngiyamvuma uJesu ngangena phakathi. Hallelujah, sengiyisidalwa esisha. Praise God, okudala sekudlulile konke. Angizenzanga noJesu akazange azenze ukuba beyisono ngenxa yami. Nama ngizenzanga ukuba ngibe ukulunga kaNkulunkulu. Ngicela ukulunga kaNkulunkulu ngikubone ngezandla abakholwa ukuthi ba ukulunga kaNkulunkulu benziwe. Niphamisela ukuthini? Ninga lokho kungaphezulu nokuthi ninokulunga kaNkulunkulu, niyiko. Amen. Niyiko. La ensindisweni yomusa kubaleka izifo, kubaleka iziqalekiso, kubaleka amadimoni, kubaleka inkanuko zenyama, kubaleka yonke into. Lezi zinto noma ususinisiwe masithi ziyakuhlasela, kufuneka zikuthole sewuzazi ukuthi ungubani. So that ungezu usithola sewuthobela into okusindisiwe kuyo, uphinde ube isiqila sento okhululiwe kuyo. Uma ikhona uthi hey yazi yakhuluma insindiso namhlanje. Aphamisana sakhe. Ngifuna ukuthandaza kenye naye. Thank you. Ngicela wena uphamise izandla oza phambili. Amen. We ibirthday yakho namhlanje. Birthday yakho. Yo. Birthday yakho namhlanje nkosazana. Uzelwe ngokwaphezulu. Kuhlangana umoya wakho nomoya kaNkulunkulu. Lelizwe kade lishunyelwa beliyimbewu lithema lifika enhlizweni. Kwenzeka ifertilization. Kwase kuzala umuntu. Uzelwe ngokwaphezulu futhi uzelwe la ungezokufa khona. Uzelwe esifazane unensuku ezimbalwa nezinosizi, kodwa uzelwe uNkulunkulu unensuku azibalwa iminyaka ayibalwa. Cela mama hlabeze phambili, siyabonga. Msiphinde ushaye izandla.